Porodica Pavlović iz Dragačevskog sela Kotraža odnedavno je vrata svog domaćinstva otvorila za goste koji se sve češće odlučuju da odmor provedu na selu. Na koji način jedno poljoprivredno domaćinstvo u okolini Guče može uspešno da se bavi seoskim turizmom, pogledajte u narednim minutima. Izvori lekovite mineralne vode, prelepa priroda, čist vazduh i bistri planinski potoci samo su neki od potencijala seoskog turizma Dragačevskog kraja. Pavlovići su otišli nekoliko koraka dalje, jer sve što proizvedu na svojim imanjima postavi se gostima na bogatoj trpezi. Sve više i više je gostiju sa strane inostranstva i naravno i naših iz Beograda i Novog Sada, gostiju koji dolaze ovde i hoće da vide tradicionalnu proizvodnju, sejanje kukuruza, kako se kruni kukuruz, kako se melje i kako se na kraju to brašno pravi, na primjer, proja. U sezoni, kada je sezona malina, gosti hoće da vide kako se bere ta malina i tu malinu istu. Mi im dozvolimo da naberu koliko njima treba i da proizvedu sok ili džem ili slatko da skuvaju i da ponesu kući. Jer sve više i više ljudi traže tradicionalnu proizvodnju. Imali smo porodicu iz Beograda koja drži restoran meksičke hrane u Beogradu koji su htjeli da vide kako se kruni kukuruz, kako se taj kukuruz melje i proizvodi proja, kako se muze krava i kako ide proces proizvodnje sira i kajmaka, jer ljudi to traže i imaju porodica koje nikad to nisu u životu ni vidjeli, ni probali, ni osjetili. Gostima su na raspolaganju dodatni sadržaji poput vožnje kvadovima i organizovanja izleta na obližnje turističke lokalitete. Smešteni kapaciteti stalno se proširuju, tako da je porodicama sa decom odmor zagarantovan. Svaki objekat ima zasebno kupatilo, ima internet bežić, ima laptop na korišćenju, ima televiziju, znači sve što treba da ima jedna porodica za boravak na selu ili na odmoru tokom godišnjeg odmora. Domaća kuhinja vlasnice Dane nikoga ne ostavlja ravnodušnim, pa je dragačevski doručak nezaobilazan na meniju. Dragačevski doručak sastoji od sira i kajmaka, domaćih uštipaka od našeg domaćeg brašna, naše pšenice, također pršuta, sir, gibanica, imate domaću kajsiju, našu kuvani džem, imate ajvar, imate sve. Naprimjer, sad su skoro imali i Ruse. Sve što im postaviš, oni su, na primjer, domaći barem krompir. Oni su se oduševili od samo krompira. Sve drugo što ima na stolu dragačevskog toga doručka mora biti i kuvani krompir. Oni to obožavaju sve. Za one koji poput Pavlovića planiraju da prošire svoje smeštajne kapacitete, podrška države neće izostati. Bespovratna sredstva u iznosu od 25.000 evra mogu iskoristiti od strane Ministarstva turizma.